هێزên Emerîkî yên ku li balafirgeha Rmêlan dimînin serdana stasyon û navendên xizmetguzariyê yên ku ji aliyê Tirkiye ve rastî êrîşan hatine dikin. Di gera xwe de ya ku ji 5 panzêran dehat hêzên Emerîkî karmend û rêveberên stasyonan dîtin û zerarên ku bi wan cihan hatine şopandin û dîmenên wan girtin. Li gorî ku rêveberê hilbirîniya stasyonên kampanya Rmêlan Endizyar Mihemed Xêr ji dengê Amerîka re diyar dike, navendeke hêzên Emerîkî jî li nav stasyona Seîda ya Tirbespiyê hatiye armançkirin. Rêveberiya Amerîkî jî em dixwazin û bên parastina werşê me, emalê me, karmendê me bikin, gemkaribin acil vê mehetê bişeğulînin lênû ana em di rewşekê de ne ber civistanî de ne mentıqa me mentıqake zîraîyê civistanî alî gelê me tê şimal şerq Sûriye حاجات مازوتي ام كاربن الواب وسعين فام امي بشغل المحطه يعني حتى باراستن نبرنجي بخستنجي ام مجبورن فمحطاتي خو بشغلين ام بيديفي قالي خو شمال شرق سوريا ام بيك بينن د ایریشن ترکیه د لسر هرمن باکور او رجلات سوریه گلک سیویلان جیانا خو جدستان هر وها بنسازین دوره ین کو خدمتا گلن کول دوره دجین هاتن armanç kirin. Jloma rûniştivanên deverê li ser bêdengiya hêzên navdewletî matmayî dimînin û ji wan dixwazin ku ev êrîş nema dubare bibin û werin rawestandin. Tirk xilas kirin derbatê xwe lê dixin nûka tên nûka derdkevin alema aciz bû. Heft şehîd ketin ew jî فقير بون شغلين جبه ملاتي جبه زاروكي خوديك د دمک کور رشتوانن دور لسر بدنگیا هیزن امریکی لهمبری ایریشن ترکیه ماتمای دمینن چاودرین عسکری و سیاسی دیار دکن کو بردوامی گرا هیزن امریکی لدوره آرامیه که لجم رشتوانن دوره چه دکه هر وها هبونا کوالیسیونا نافدولتی لحرمن باکور و رجلات سوریه و تکلین و یین بردوام به هیزن حسدره دورج اپراسیون و ایریشن برفرهتر ین ترکیه دپارێزه. جیرو میتانی دنگ امریکا دیرک